mu gihugu cya Serbia, Croatia na Montenegro bose bamufata nk'umunyabigwi wabo, dore ko nko muri Serbia bafite 70% by'icyahoze ari Yugoslavia, ni usumye abandi bakinnyi bakomoka muri kano gace ibigwi no gukundwa cyane. Ni Novak Djokovic, bamwe baje bagiranya tennis akina nk'impano yavukanye, hari yewe n'abamwita Messi wo muri tennis. Ngo burya tennis akina ntimusaba kwihata ibyitozo byinshi, banavuga ko yabafite icyumviro cya gatandatu sixième sens imufasha kumenya icyo gukora mu buryo bwihuse iyo ari mu kibuga. Bifite ishingiro, uyu mukino yawutangiye akiri muto, afite imyaka 4 nibwo yaguriwe bwa mbere ka rocket cyangwa ko kubakubitisha agapira ka tennis. Uyu ngo niwo munani se yamuhaye akiri umwana muto, none iyo rocket yaguriwe igeze ku $200 y'abanyamerika hano iwacu. Ku biciro bya none ku isoko imaze kumukubira ubutunzi inshuro zirenga ibihumbi n'ibihumbi ugeranije n'igiciro yaguzwe icyo gihe ayigura, kuko Novak ubu ngubu abarirwa ubutunzi bugera kuri miliyoni 200 z'amayero. Novak Djokovic ubu ni ambasaderi w'igihugu cya Serbia mu isi, ugaragaza isura nziza y'igihugu cya Serbia, igihugu cyahungabanijwe bikomeye n'intambara mu myaka y'1990 ubwo cyahoze ari Yugoslavia cyasenyukaga, ibyo bita balkanization. Ibyakurikiyeho amakosa menshi n'ubwicanyi yewe n'ibindi byaha yibasiye inyoko muntu byashyizwe ku gahanga ka Yugoslavia. Gusa by'amahire ubu Novak Djokovic arimo kugerageza kugaragaza ko Serbia ishobora no gukora ibindi kandi byiza mu isi. Uretse ibyaha byagiye bivugwa kuri bamwe mu bayobozi b'Abaserbe, yatangiye kumenyekana afite imyaka 16 ubwo yatunguraga abantu muri Wimbledon agatsinda Mark Filipuzis. Ibi byatangaje benshi kubona umugiri w'imyaka 16 ahanga mu ruwari igihangange mu isi muri tennis. Twerekeje Belgrade mu gihugu cya Serbia, ahavukiye umugabo uri musatira imyaka 33. Novak Djokovic yavutse tariki 22 z'ukwezi kwa gatanu 1987, avukira Belgrade mu cyahoze ari Yugoslavia. Akomoka kuri se Serdar na mama we Dijana. Papa we ni umuserbe mu gihe mama we ari umunyakroatia. Gusa ibihugu byombi byari mu cyahoze ari Yugoslavia mbere ya balkanization cyangwa se kwiyomora ku bihugu ku cyahoze ari Yugoslavia myaka y'1990. Afite abavandimwe babiri bavukana aribo Marko na George, nabo bakina tennis nk'ababigize umwuga. Nubwo ari umunyaserbia unubashwe mu gihugu cye, Novak atuye mu gihugu cy'Ubufaransa mu bwami bwa Monaco ahitwa Monte Carlo. Azwiho kuvuga indimi nyinshi cyane kuko avuga neza igiserbe cy'iwabo, icyongereza, igifaransa, ikidage n'igitaliyani. 2006 bwa mbere yaje mu bakinnyi 40 ba mbere ku isi ubwo yageraga muri kimwe cya kane cya Roland Garros mu gihugu cy'Ubufaransa. Ibyumweru 3 byakurikiyeho nyuma yese yegukana irushanwa rya ATP ryo mu gihugu cy'Ubuholandi. Yakomeje no kwitwara neza kugeza naho igitsi gihangange Greg Rusedski muri Davis Cup. Ibi byari nko gutanga ubutumwa. 2008 yese yegukana Grand Chelem ye ya mbere ariyo Australian Open, nubwo atsindaga ku mukino wa nyuma Umufaransa Jo-Wilfried Tsonga wari watunguranye iki gihe nawe kugera ku mukino wa nyuma. Iki gihe Novak Djokovic yarinze yegukana irushanwa nta n'umukinnyi n'umwe umubonyemo iseti n'imwe. Yaranasezereye igihangange Roger Federer muri kimwe cya kabiri. Nabwo Novak ubu ku myaka 32 isatira 33 arimo guhabwa amahirwe na benshi ko azabirindura ku mwanya wa mbere. Ibihanganye bimaze kwandikisha amateka muri uyu mukino, ndavuga bamaze gutwara ibikombe byinshi bya tennis. Aba ni Roger Federer Umusuwisi umaze kwegukana Grand Chelem mu 20, na Rafael Nadal umunya-Espagne umaze kwegukana Grand Chelem 19. Araza nyuma ho Roger Federer wa mbere umurusha ibikombe 3 bya Grand Chelem, naho Nadal we akamurusha ibikombe 2. Iyo tuvuze Grand Chelem ni amarushanwa ni yambere akomeye muri tennis ku isi. Ni US Open, Wimbledon yo mu gihugu cy'Ubwongereza, Roland Garros yo mu gihugu cy'Ubufaransa na Australian Open yo mu gihugu cya Australia. Aherutse kwegukana atsinze ku mukino wa nyuma Dominic Thiem ukomoka mu gihugu cya Autriche. Muri izo Grand Chelem 17 amaze kwegukana harimo Australian Open 8, Wimbledon 5, US Open 3 na French Open cyangwa se Roland Garros 1. Ibi bigaragaza ko Novak ukiri muto mu myaka kuri bo ari mu nzira zo gusiribanga amateka banditse muri tennis. Akazaba mu gihe kiri imbere ari uzafatwa nk'igihangange muri tennis kuri uyu mumbe dutuyeho. Ntawatekerezaga ko byari kugenda gutya kuri uyu mugabo wagize imvune ikomeye amara hanze y'ikibuga umwaka wose adagaragara mu kibuga. Gusa bakurikiranira hafi bavuga ko n'ubundi yazamutse ari umukinnyi utanga icyizere ubwo yatsindirwaga kuri finali ya US Open 2007
atsinzwe na Roger Federer. Icyo gihe yari afite imyaka 20 gusa. N'ubundi benshi babonaga yuko aje kuhagiza Roger Federer, Rafael Nadal, Andy Murray n'abandi bakinnyi icyo gihe bari bakomeye. 2009 wabaye umwaka utazibagirana kuri Novak Djokovic. Muri finale 10 yakinnye yegukanyemo finale 5 zose. Iki gihe byari binakomeye cyane kuko hari abakinnyi bakomeye ku isi, tukavuga Rafael Nadal, Andy Murray, Andre Agassi na Roger Federer batari boroshye muri ibyo bihe. Ibihe byiza atazigira yibagirwa ni imyaka 2011 na 2012. 2011 nibwo yegukanye Wimbledon ya mbere, aza no gushyiraho US Open uwo mwaka, ndetse biramambo agirikaho na Australian Open. Mu ntangiriro z'umwaka 2012 yaje no kwegukana andi marushanwa akomeye mu isi muri tennis. 2015 ariyo US Open, Australian Open na Roland Garros mu gihugu cy'Ubufaransa. Nubwo ariko ubu ari umuntu wishimye ku isi muri tennis, ntabwo azigira yibagirwa ibihe bibi yagize hagati ya 2017 na 2018, gutsindwa ndetse n'imvune ikomeye yatumye amara hanze y'ikibuga umwaka wose. Mu kwezi kwa mbere 2017 yatsindiwe muri raundi ya mbere ya Australian Open na Denis Istomin ukomoka mu gihugu cya Uzbekistan. Uyu yari ku mwanya 117 ku isi. Byari ubwa mbere bibayeho kuri Novak Djokovic gutsindwa n'umukinnyi utari mu myanya 100 ya mbere ku isi. Bwari n'ubwa mbere kandi kuva 2007 atsinzwe byibuze adashoboye kugira muri kimwe cya kane cya Australian Open. Nadal yaje no gukomeza kugira ibihe bitoroshye na nyuma yo guhindura umutoza 2017 aho yahisemo gutozwa na Andre Agassi. Bihomira ku mirari ubwo mu kwezi kwa 2017 yahoraga n'imvune ikomeye yo mu kaboko, ndetse afata icyemezo cyo kutongera kugaragara mu kibuga muri uwo mwaka, byanatumye asibira irushanwa rya US Open ya 2017. Iyo tugiranyije Novak Djokovic mu kibuga, imikino bagiye bakina hagati ye na Roger Federer na Rafael Nadal, dusanga bano bakinnyi batarigeze bamutsinda. Novak Djokovic na Rafael Nadal bamaze gura inshuro 55 muri rusange. Djokovic no uri imbere mu ntsinzi, yatsinze Rafael Nadal inshuro 29, wamutsinda 26. Ku kibuga cy'ubwatsi Djokovic ntihamutsinda cyane kurusha handi, amaze kwamutsindira inshuro 20 ku nshuro 7. Mu gihe turebye ku kibuga cy'imbuga, Rafael Nadal ufatwa nk'umwami kuri iki kibuga amushobora, yamutsinda inshuro 17 kuri 7. Aba bombi banasangiye umuhigo wa finali yamaze igihe kirekire ku isi. Bahuriye kuri finali hari 2012, umukino wa nyuma bakinnye muri Australian Open wamaze amasaha 5 n'iminota 53 rwabuze gica. Uyu ni umukino muri tennis wamaze igihe kirekire. Naho kuri Novak na Federer ho byifashe gute? Aba bombi bamaze gura inshuro 50. Yatsinze Roger Federer inshuro 27 kuri 23. Gusa nanone Novak ntazigira yibagirwa ubwo Federer yamukoraga mu jisho ubwo yaramaze imikino 41 muri tennis adatsindwa. 2011 akaza kumuhagarika muri kimwe cya kabiri cya Roland Garros mu gihugu cy'Ubufaransa. Ku bijyanye n'ubuzima bw'urukundo, yarushinganye na Jelena Listich. Batangiye gutiretanira ku ntebe y'ishuri hari 2005. Biyemeje kurushinga 2013. Ubu bafitanye abana babiri, Stefan wavutse 2014 avukiye i Nice mu gihugu cy'Ubufaransa, na Tara wavutse 2017 nawe wavukiye i Nice mu gihugu cy'Ubufaransa. Ngo n'umuyoboke ukomeye cyane udini ry'Abarothodoxe mu gihugu cya Serbia. Ku bijyanye n'amakipe afana, ngo n'umukunzi w'ikipe ya Mirase Rossoneri yo mu gihugu cy'Ubutaliyani, Red Star Belgrade yo mu gihugu cy'iwabo muri Serbia, na Benfica mu gihugu cya Portugal. Inshuti za hafi agira ku isonga haza Ana Ivanovic nawe usanzwe akina umukino wa tennis. Novak wari ubutunzi bugera hafi muri miliyoni 200 z'amayero, niwe mukinnyi wagiye abona amafaranga menshi kurusha abandi, ajakuye mu bihembo yagiye atwara ugiranije n'abandi nka Roger Federer na Rafael Nadal bafite menshi kumurusha. Bo bagiye bakura amafaranga menshi mu kwamamaza, ariko we amafaranga atunze amenshi ngo yagiye yakomora mu bihembo yagiye yegukana. Azwiho kugira amaresitora menshi i Belgrade mu gihugu cya Serbia, aha nawe bivugwa yuko ari hamwe mu hakomora ubutunzi. Nguwo Novak Djokovic amagahabwa amahirwe yo kuzahigika ibihangange byakoze amateka muri uyu mukino, birimo Roger Federer na Rafael Nadal.